Hello guys! Welcome to my vlog! Karon guys, mo kanta ko karon katong bitong sikat kaayo nga kanta ni Ella, katong viral kay katong trending kay sa TikTok, katong trending kay sa social media, katong bitong That's Why You Go, katong bitong You Will Never Satisfied no matter how I tried. Pero today's guys, ako siyang kantahon in Bisaya version. Ang title na ko ni guys is Walay Forever Kung Bigaon Imong Partner. O diba? Yawaan ta guys. Kaya guys mag-start ako guys. Hope you like it. 1, 2, 3, start. Di makontentog isa, gidungagag duha, baga kaayo kag nawong lamitok on. Balag ako'y masakitan, basta ikay magabaan. Kalma mo abot imong karma, walay forever kung bigaon imong partner. Baha mapugngan, dili imong uwag, lisod kontrahon ang tawong bakakon, murag hugason, sakit lang tawon. O diba guys, simple na kayo siya guys. Muna siya guys, sa English lang guys, muna siya sa English guys ha. You will never satisfied no matter how I tried. Now you wanna say goodbye to me. Love is one big illusion I should try to forget, but there's something left in my head, and I won't forget the way you're kissing, the feeling so strong. We're lasting for so long, but I'm not the man your heart is missing. That's why you go the way I know. Oh, diba guys? I hope you like it guys, sa Bisaya nga version guys. Siguro dagan siguro makarelate ana guys no, kalabitong mag-uyab nga dili makontentog isa, gusto nila tag-2, tag-3, tag-5 yang uyab. Ambot ana guys, siguro masulti na sila guys nga mga wagan, mga bigaon, pero di man na mapugngan guys no, kay tungod ana bitong basta tungod mga temptasyon na magoy uban guys nga dali ra kay sila matintal bitaw guys. Samot na bitong matintal sila ng mga gwapo, matintal sila ng mga samot na kalamang mga kalabitong mga lamig mga lawas, makita lagpaa kang mga dagko og mga cocomelon, dali ra kay sila ma-horny, something like that. This game na magay uban good guys nga ma-in love lang tungod ng uwag, tay mga bit dayon. Wala slay mga hunahuna guys ba nga naslay tay naglove sila ha, ilang gipinuangan. Basta guys, sakit siya guys, pero we have to admit everything that we should be followed the protocols of our society, which the solar system reflects to our faces, and we should be determine the emotional energy of ourselves. Thank you and mabuhay! God bless guys! Ang pingkatanen, I love you! Wish, 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 wish. Walay forever kung bigaon imong partner, baha mapugngan, dili imong uwag, lisod kontrahon. Yabag. Di makontentog isa, gidungagag duha, baga kaayo kag nawong lamitok on. 'yon. Balag ako'y masakitan, basta ikay magabaan. Kalma mo abot imong karma, walay forever kung bigaon imong partner. Baha mapugngan, dili imong uwag, lisod kontrahon. Balag ako'y masakitan,
Balik kaya. Di makontentog isa, gidungagag duha, baga kaayo kag nawong lami tok-on. Balag ako'y masakitan, basta ika'y magabaan. Kalma mo abot imong karma, walay forever kung bigaon imong partner. Sayop.